Pemirsa linuh kerasayang krama kantos pingdasan ring Karangasem tanggal 13 Desember warse kalih tali kali likur. Magnitudonya ni sawetara siki koma sia kantos 5 koma kalih skala Richter. Siening selahen ring ni skala linuh ritat kala sasih kenem wenten daging semertin nyani. Linu ring sasi ke-6 oleh kerama kekantenang medue semertin nyani. Manut sulingge ida pandita empu siwa Buddha Daksa Darmita. Dam dari saking geria Agung Sekawati Gianyar ring tanggal 13 Desember selain saking metafisis linu sani memargi ritat kala sasi ke-6 napi malih nemu rahina anggarepon nyinayang kahanan sane nenten becik. Akeh pemargi sani pacang lintangin risampun linuhe puniki. Santukan anutin saking susastra Palalindon sane kapercaya oleh leluhur turmaning mendasar saking penelitian ilmiah oleh sang saniwaget agama Hindu kebausang pacang manggih pinyungkan ring tetanduran tanaman geseng kahanan kaon sekadi memangse akeh krama sede nenten wenten rasa saling asih bumi panas gerah merapah pinyungkan makwe tur pemimpinnya merasa mewah nepasin. Punika mawinan para duwije pandita kaabtiang sida nincapang rasa waspada. Anutin ajahan teologi Hindu kaabtiang sane ngamong kebijakan mangdani ngaturang upacara majang sangyang lintang tranggana sangyang akasa sangyang narayana pasupati sangyang mahadewa sangyang anantaboga sangyang ludra betari uma sane pinaka prabawan sangyang widiwasa. Upacara sane keaturang anutin sekadi sane monggo ring susastra Hindu sekadi mantra miwah serana. Napi tradisi sane sampun ketami krama mangda umat ring jagate sida katlebang tur kemargiang becik antuk manggih kerayuan miwah kasukertan. Bali pos nguningayang.